Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Zoe Mwanthi ni wa mienda mbai ya mukamba kwithi wa metho ndika vingi sikiki uteti na volo kwa seta ya vingi siwe vindani ya usovya mwamuli wa mbai siagema ila ukwasya akambata maindhini na mavetangwa. Mwanthi eweta kila kiende siyasane siya Kenya ni kutumiwa kwa mbunge wa Kibwezi West kutoa isia mutalatala wako munguthula Munini wa Musumbi kuma kivila ni tamuvango wako vinyi ya mbai ya mukamba na kumimina vinya. Oingi Mwanthi aweta kethi wa Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua nuko kwithi ofisini matie onthe ngina Musumbi William Ruto. Ben Musau ena mauvo. Karibu sana Friday. Ainene ya skulu ni wa Wambo primary ya kalakala kavindani ka kunenga na uniform kuya manyewa. Ndongo ino ni ya mienda mbai ya mukamba kwitha metho nikese uvingi swa kiuteti na kwa makosa kivila cha usumbi kila kuerera kimielekele undulo kwasya akambata mavingi siwe na mati lwanza kavindani ka kusevya mwavuli wa mbai siagema. Nienda kwasyo nienda idita mbai idita andu timbwetiyo imuno ano tunalera tiyo ni tuchengwa ni siasa na tizo chengwa tichene. Siasa sio kamba kana sia national sio sumbe ila sio kete paapito bai mundu ibakubya kiwela juta Stephen Kalonzo Musyoka. Mwanthi eweta kila kiendeyo yunthini wa siasa sia Kenya na kuvamana kutumika kwa mbunge wa Kibwezi ya uthuiloni wa Sua Mwengi Mutuse kuthacha mutalatala wa kumunguthula Munini wa Musumbi kuma kivilani tamuvango wako vinyi ambaye ya mukamba na kumimina vinya. Na yula woni andu amathiuka kikuyu kwi ayumbengi muno methamanato ye motion mbunge kisumo mekoki kwa kalejini meko lakini manaise mendo thio sa mukamba nikenda kuyu mone akamba ninyo mutwe nukise Gachagua vitu tuimunenga kula na mwandu ani tiende na ukwata ni anaitwa nite by the way ibinelwa kwata nite na kuyo tweta wangema wezo kiba kuno usolio ubandu wangema iya ya betangwa akamba yetu association tutendo mitunge twiki akamba na ito nene ta bona tukewa allo ni mungu aja ni tutunga isu yeta wangema ile ni Gikuyu Embu Meru Akamba Association itwiwanite kuna itu tuikakengwe na mundu mwethi na interest yake baya wa Kibwezi akengwa atwa emotion impeachment ya Gachagua. Oingi Mwanthi eweta kavindani kama woni kuma kuyene nthi maende na kukolanwa yolwa kumunguthula Munini wa Musumbi kuma kivilani ndekethia kethano kutia ofisi matie onthe nginya Musumbi William Ruto. Teke okengo na nyo na Kenya me na impeachment nyendia na impeachment nene tiketo okengwa na impeachment nikienda airport inetewe na kweto teo airport yo kweto thi lakini tuimbese tuisia siendo ingi timbe take careful anono naona koti ya public participation kwa katika sub county level ile tiasake daze impeachment itwa wela Gachagua na Ruto ele mendo kesi tusi. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau.